Kandi nabakira program n'ekibozi mwebare kuwakinga Nkore Media, mwebare kutufollowinga YouTube, mwebare kutufollowinga TikTok, Facebook n'ezindi platform zona aho muri kuza mukatufollowinga. Icyo muri gukora n'ecyamane kandi mongere mamane habo kuba ebiri kwija nebituri kubaretera nebisa umwaka gwa 2025 izoberi program yite ekibozibozi ngoko muri kugimanya tubantu baretera amakuru gatari gamwe na gamwe mu industry yitu ya music ningashi comedy na movies byona tubantu basa kubaretera amakuru agariyo n'amakuru agafiro mu ihanga byona tubashitsaho imabari yoko ekikuriyo no kuzari Nkore Media ukasubscribinga kandi ukagumana ureba ukagambiraho n'abagenzi bawe bakagumana bareba no bawokinga atsigara ikintu kikengera kugenda mu mesho tukutaka kiri mu kwa gashatu ntwenda tube twakize mitwaro nk'ikumi subscriber so mbwenu banzo gambire mu bagenzi bawe ti zari Nkore Media subscribing kandi program watching ekibozi erizoba nyabaretero mu shongozi kandi mu shongozo go mutwire no manye byeshongoro byo mutwire no mbihurira konka abamo bundu mbere mutakumanya ningashi no bundu mbere no manya konka mbere mutakumanya akatandakata akatandikira nkahi nibamwetoha abamwe shanga mu kumanya music mutakumana n'umuntu wageshongwire so erizoba nabaretero mushija wa mane sebo nakwakira ramusa abakutureba ninye nakira MC Mashweko webare kuntaya isa Nkore Media program y'ekibozi. Yes, webare munonga amazina gawe genyine nibakwetoha amazina agobuzarwa agobuzarwa go bakubatize nibakwetoha amazina go bambatize no banyeta natureba Bright Cherere. Cherere ne ryawe? Cherere yonkadihar muzeyi. Okay. Bright okina habazire bawe? Abazire bona bariho babiri. Gamsa vibe. Vibe kerumu. Okina habazire bawe bombe? Bona mbini. Bright wija wazarwa nkahe? Nkazarwa Rwampara omuri Bugamba. Bugamba umurikano bagwita Kibingo ecyaro no baceta Buterere. Ukazarwa Buterere basere buno turugombi ya Robert surprise norana Mr. Life nawe nargarwa magufa so ate Buterere rwa magufa nebinde kebyo atobwa hati no turankahe obwa hati ni nturaho ima mu district ense bakwita Kikube so tukija twafurikira yokwe so hato niyo witokwe so nywe ndi ati ndiyo munyoro munyankore so mbona tuwanda kwesimba Rwampara no yesimba yo kandi na bunyoro no yesimba yo bunyoro ni yesimba yo hona no wanje ati oyo no mucyara umucyara mwine tuyina abana bashatu ati okay basere babinjye bakira kubishereka umujyo to no mukaza amanyangondo basa kwija kushisha umurumo iwe ekintu gake to kukitinamo apana tinku basa kukitina akuba umukazi nekerabo ku rugara ruhanga waba no sherike cyarabo cyawe none ukoresho biyamana munonga Bright kandi byawe byabakari kirabo umukazi nekerabo mbene bakubatera abantu baterebera bo byabo bitumwe bare munonga mwe bare kokinga Bright nyenda tugumize maho mparampora wija wazarwa Rwampara wakura Rwampara de okushoma wija washomera Rwampara kushoma nkashomera Rwampara primary nkagishomera kangirirwe primary school nirushango mu murika gwa Kibingo aho henyini then kana mazire primary kana mazire P7 secondary naza Bugamba secondary school nakoma musini ya nakaragayo ndiyo musini ya kashatu nazaho ntungamo nayo nashomera yo nashome nkarga Bugamba ndiyo musini ya siri second term naza ntungamo abwa school fees kuburaburamo nayo nazayo nashoma yitamemwe nargayo okushoma kwanje kukakoma musini ya siri okushomera Rwampara na hande na ntungamo obwire boka watandikire kweshongora ninga ukotaka tandikire music ejire wagitandika bwa hatu wargiro mu ishomero music nkagitandika nargiro mu ishomero rero ko watandikire wargo mu ishomero hataho weja watandika bwire ki
kija kare nkaguma ninyebuzabuza mwaho abwembera kare no kugira ngo nakasente katari umujyi 2016 ntandika mpora nindonda hinda atandikire ntaka harebere then music nijana okuzo mu studio mu rwo kubanze kedi 2016 yes hata aho nho turukwendaje 2016 wataho mu industry wamanye tate natandaka kweshongora music ikeshongoro cyawe cyo kubanza ukakirukodingira nkahe ikeshongoro cyanje cyo kubanza kakirukodingira mu studio kandi bagita Elegon igiye muri mbara bakanu baceta ki bakanu baceta guri kiriya guri kiriya umpore ikeshongoro cyo cyo wabandize guri kiriya kanosho tekeshongoro cyo kerinka nka korabo eker korabo kare nanye nkababona bakabara abanywanda banje nanye nabajyante nimpora ninyenda kuzo mu studio nkeshongora bagira ngo kare jo twegiteho ronda yo vasi yo nayo rabone eri kufitinga mu keshongore eki tugende nagitamuke nabahira vasi inabe nyine bagira ngo kintu ni cyecho twazo mu studio twakikora ati ninyenda tugambereho umurundo gwawo go kubanza wazo mu studio no manya studio te yango twire uko bugamba warge wijambaro redekeri town tokagire baga ninga shoragire bire konka tokazaga mu studio hati no murundo gwawo go kubanza wahikamu nitendo terezo ka short story aho okuwahurire kwakire mu wareba ki mwino kafiringo ta kwaheze ko mu studio murundo gwawo go kubanza ha microphone terezo ka short story aho kikaba kirinke kiroto mbwe ntindabandize kwikiriza ngo namazima genyini akobe kintu cyo kantuye ninkirota kumara imyaka myingi nyonka tandika kuhandika music ndiyo P4 ekeri nke 2020 na mukaga mbwe natangiye kuhandika music kurwogwe nakura nyine kiroto cyo kweshongora mbwe ndikinahirebere nahiko mu studio kwa kujyo kusima rohanga konka kuba nkani ndebe kiroto cyanje nakikaho uko tano je tona nija kuzayo ryari uko handika uri kubika natstoine kedazani ate ni mangu ni byinji munonga abo kuba kwayarugiraro guri kiriya wisha wakora sahoki aho nkija bujabo nija najyanta hato buna kwaso buna manyo muhanda aho kutora najyanta hatka kwato muhanda gwanje nija nabona yo ndijo mweshongozi no bamwita wayizanani twakwataga namu twakora ebyeshongoro bibiri beha tukabanza twakora ekeshongoro kiba kwita twine naku tujya twakora ikinde kiba kwita umurungi ebyeshongoro bine video ekine video ni kimwe waba kwatire video bwirobwa karyoha tinchi mwijuka no kumwijuka bika kare nkoko kumanya kutandika kubiri okay wija wakwata umurungi wa urukora na anani kuwargira murungi mwa wagumizamo aho nawe hati igina yeke korabo na yeke korabo hati naheza na nho nabire ni tugero koyima ato kutu Afrika y'u Rwampara hati anani na muzahari atwashanga tutakibasa kwataga naje hati natandika kukitira nyenga so atwagire hoyima wageta tinguza kwemereza kutegereza anani so nyukansigare ni ntamboze kintu cyanje nkanye hata ho rero wija wawe kushongora cyeshongwa kibabandize kweshongora uyu muki kaba kiri cyeha iki nabandize kweshongora ngiye umuki kakire garuka garuka na ekeshongoro cy'abandi tosentura video yacyo ne cyeshongoro kirungi iwo kwacu hwize nkagaraka waweza kucishozo ryomwe ukakiteraho umuhanda kikugira ngo kikayituhikiri ukakitambuza TikTok YouTube ukakitamburiza nkaye kugira ngo kikebura hamwe abantu bakukimanya kugira ngo garakane ya Bright AB nkaburijo kari nanye nkakoze mahanda nkakoze ku YouTube na ata internet na atambuza na ata radios cyeshongoro cyatambura Bright iwe nkiwe no kunda ombwire bwawe nkiwe no kunda gukora miromoki uyihereho music na ntari mu music nimba niyo mu kwandika music kandi uyihereho cya music ndiyo muzano wa film nimba ndiyo mukora film nimpandika film mba ninkora script mwe bari munonga kandi betu nyenda kubisa ngo ebiro 20
byo kwakana utebwa kumanya ngu neza kubera show ya Jack Bwemi kandi mazimo umuntu wano mangore Mbarara Katete Kakoba akashinyenge n'ahandi hona hetori around Mbarara no basa kwata Ntare Road nyumwengurano ho tukwisha kubatiri kandi aina beshongozi bingi abamushagatire ninga shawari kwija kuba bariyo so ebiro 20 byo kwakana 2025 utakija kugira ko wayebuzabuza nenga hakagira handa aho waza oine kukwata family yawe yona mazima mukija mukashemerwaho omusho ninga concert ya Jack Bwemi kandi mweshongozi wanyu wa gospel omuru kukunda munonga aho mu Western. Yes mwebare munonga bright tukugumiza mutwe yongerayo mpenda nyeno otushobore oninga shi oyegeseho abantu bamwe abari mu industry abari nubisha mu bwahati bashobore ewe nkiyobwire bwo maziremu no bagambera ki abari kwijamo mu industry ekikuru munonga no kumanya iwe no yenda ki ukarebaho kuza wano utandika ebigambo ne babiri byinji cyo kuza mu kine mugasho kumbo rero nakugira ngo tukine mugasho weti kimuru mu magara. Yes waryo mu kindi nagezaho kutomukeye kandi utakumangu niwe ryo oyine cyawe so iwabo ine kiroto cyawe yimuka yemera amaguru ga wabiri kuze kiroto cyawe kubori yori kugira ngo kireke nkiba kitakumukwataho niwe kikuba nikiyamba nkiba kitakuyambawe abeshongozi tikizire yo kureba ubwire bw'inyimuko zo mushozi kandi umushozi numugenda ushanga mu inabeshongozi abishike ninga shino bundi mwine bafano banyu babishike weka nko mushoze oyine kishikiri yaho kiguruka kikukwatara stage kikuremeraho numwe nangwa ne namba kijukwa hatembera nkezo wako bantu bakukwata batyo kandi nemanya ngo mukazi wawe video nkezo naba nazireba tino kuchikumukora mukubi ninga shobundi kikakushenye kikakusisira nko makoka shanga hagira mu review nawe nana kimanya ngo no buhagizi nana kimangu no buhagizi abone babari yabahagizi to kubasa ku bantu bakubumbatira bona babari yabahagizi bona umuntu takabasa kwija atwira ine arukura na kunda munonga arukunda music yawe so yana kureba nana ndangwa kurana ndangwa kwate so kwataho ni chikomaha stage umukazi umatene kuchikumukora kubikona naba nakikinga okay bright iwe nkewe kurigiro ko kura industry yitu ya Western noreba ngo mu myaka nk'etano misho neza nkahi industry yitu ya Western eriyo ne kura kurugira wa wiha nke myaka 5 okutube turi enyuma hati norangwe kintu kiro ni kikura hakuba emyaka nk'eshate wire wahe nyuma tarho ubutaka basa kwika ngo muri Kampala ngo wahora muke cyeshongoro cyo runyankwe konka hati nababitera music nabagitera TV ze zankahi ezo muihanga zona norana batera music YouTube yo runyankore aho kwenyine norebera kimango kintu kiro ni kikora munonga harimo amakuru agarukura barabamo abantu bamwe ningashe nabeshonga zamone bajyango Rage ni king wa Western iwe no kikereza ngo Rage ni king wa Western ningando cyakanisamo ati buri umuntu nayine enyikerzayi hariho kujya Rage ni king wa Western hariho kujya Rage ni king wa Western hariho nijoro kujya Bright AB nawe ni king wa Western so abahaye cyo nchikoba iwe nkabeshongozi nko mweshongozi yo ahina beshongoza amabundo kurana makigamba nabo benyine nkabo so iwe nko mweshongozi iwe no kigamba hoki so nawe nuko ari kuba nakireba yes Rage no mweshongozi wa mana tuyihirebe yatusya revo yahigura umunonga yatutemera umuhanda kare wakwinspire ngire kuzo music noha kare mweshongozo unabandize kunda wanyinspire ngire kujya nanye nkahura nakundira kimwe kintu akari nikiri kembo go witwa nikiri kembo champion niwe yakwinspire ngire urabere nka ukateka joga ya muka kiteka teko cyo kwena ngo mushabenka collab collab nkamuganga kaganiraho nawe yangira ati wahora abere ready oje collab rero ningi kuhereza ukije wa meeting aho wireke nkija na meeting aho heke nemyaka nkebere nyuma izuba ryari ku meeting roro modo wawe ukahura wa feelingota niyo no kimanya kahura yashemererwa munonga
kare nanye nareba kwenyine nanye nubwo namanye ntatu nanye nabo mweshongozi iyo nkiwe nka Bright music yiti ya western iwe ne biroto ki ebyo kuri ibyo kugeta mu mission nyenda setting hot list haba inteka honke icyo mu music ya western n'ibintu cyo byoyinire music ya western aho rukurano nango gite music ya western nitukiburwamo ikintu kimwe yesi rweja kuzire yakahigura umunonga konka nabona nayitaga kusika abandi anshongejo nanire gumize mu ushoboreho na bimwe ebiretire music ya western bikugiremesa kukura yes ebikoremesa music ya western kukura nibyo mwe nkebyo kushanga ngo nyowe ninyenda nkure konka tinkwenda hajiro wankorata yes ebyo nibyo mwe ebikoretera music yitu yaguma so nyonke kiroto cyane ko muntu nimba ninyenda naba ninkura mbe ninsika ekinyine mbe nimbasa kukiyambisa nabandi nabo bimuke okay mbene one nango kwata abandi nabo bahikene bimuke akuba kutukuba binjo mu katari nibwe tukora na munonga konka binji tuba kukimanya yes hamazina betu nemse mashweko kandi umweshongozi ni Bright AB kandi tukwirira kuhendera Bright AB no mweshongozi wanyu banoza kumucekingaho platform zona I think ninja platform zona nibabasa kushangaho shobora abantu bakwasa kuya music yawe platform zona ndoho YouTube buri hamwe kare nota mu Bright AB music YouTube TikTok Facebook nendije mikutuyona tukuhenda tukwirira kuhendera wajya kunozana nemizano mwese mizano nkenga he yozando kageti muzano gwanje gunazande kabone umuzano yozando muzano gunazande kabonera no muzano guno muzano cyo gwazande kabonera gwo kwasa kugeti mbe no guno muguronde mugurebe ne rukundo yamazima ahubwo ngani ono shoto norebe kaho rukundo ni oreka unde cyo necerabo tukacibwa ruhanga nabingi batwana bacebuzo bitabwenca beshongozi bakunda kweshongora music ya rukundo okuzana nibazana munonga rukundo nibana bamanyisaki rukundo necerabo ku rugaro ruhanga kandi utine rukundo nabatine ruhanga webale Bright nane nkushaba osibara bakutureba kandi gumize mu bagambere ahe bakwasa kwa music yawe so abakutureba mwebare munonga mwebare guma nkore media mwebare mwongere kusubscribinga musharinge nabandi babase kujimanya ekintu kituyambaho munonga kuza music nkore media bayiza nkore media nemwe aha channel zisingire kwimusya Western Uganda tugisima munonga yahangare mukama wa yahangare ayongere no kutukorera byamane bikusingaho so music yanje no basa kugicanga buru hamwe ngo kunana abagambire ningashi uruko basa kwenda kumanye bikusingaho ninga rukwenda kwatagana nanyo business aje yo kweshongora nangwa no kuzana no basa kutere namba yanje Yesumu 0 mushanju 3 mushanju 85 emwe mwenda mushanju 0 mushanju 3 mushanju 85 emwe mwenda mushanju mwebare munonga yebare kana amazina ne msimashweko nankuretire Bright AB umweshongozi wa Western umweshongozi wihanga bitu mwebare munonga mwebare kutukunda kandi mwebare kureba nkore media mwebare kutufollowinga YouTube na platforms zindi zona he muri kubasa kwa numushanga amakuru gitagara kurugari nkore media izobere nankoze na Off Savage kandi no manyango gwe nuwo musigiro mu Western ningashino mu mbari mu Western usigira roku basa kushutinga je wanonda posters wanonda kwatira videos wanonda buri kimwe kandi oteba kumanyango nabankore videography nabo bakugambira ngo wabo banohura oyinoko bugenyi bona birthday okwanjira giveaway nebintu bije mukoro yona nibabasa kukwatira mukoro gwawe kandi sentence nenga so mbenu otakaza kutora hande kure notera namba ya manager ya 0 bebera bana mwenda 00 emwe asigara obanogamba nawe mukubasa kutereza nshonga yo mukoro takagarika kuza kutega tegana urukuza ombafere uko kuza kwiberayo mwebare munonga mwebare kutufollowinga kore media fair ankore